Ya ami banazoaya ni o masi e badai Yesu Keriso. No tarugi migu ni fotoi migu fena pamakau Yesu. Toi migu ma ke ande ya ia da e seksa gesima elua hania. Nga luo sio nga fulu fena ve moso Yesu. Mau vai ami badai zoaya ita Yesu Keriso ya ahou. Ya fau kemi lo balangi. Data obo dededa bangun rasi Yehova. Data umusoe dededa baba malua fasumangeta ke lo balangida. Tasuno ia manuno ita moroi babu kuzinuna numero fele 5 ayat isara irugi 2 dozi ita data suno. Data hono gededa babaria busa, baba bahasa mua ke lo balangi, muzizio zato. No ovulo ita badae, ba dei lo balangi ama, ba dei nononya Yesu Keriso, ba dei geheha ni amonie. Fangor fida haba dei Yehova, si no momboi banua siawa abadana. Talabo, tafalegu to ita, mangalulu ita. Tabaladuhi ni to dana fena Yehova, sombeya ita. Menolo balangida ia, ba meno banuannya ita. Roroga fenia, ni kubaloi dengan nia. Haleluya. Mangando ita. He ama lo balangima bazarugo. No efatenge no Yesu Kristo bagulidano ande. Bawangalani fa abele ba amate ba falesehi. Botohi fasugi badedema hau ni amonie. Ena fonda aga baba masindo fa hau. Fa atule ba fa aifa bareng baba zang usabuyu bagulidano ande. Tologa ena le irai marasoi ba atage, ba fati bai, wangoruma funga ba uhahau, fa atule ba fa aifa bareng baba zang usabuyu ande. Bazi te fasuya aga, sabulu hati basoroma, ya ia funga batusa, baya aga banuau ni hakeriso. Botoki badodo da sonia ya aga, ena si duhu la fasindo huku, fa atule bafale fahuka sabambanua ande. Irege marugi wa auri sila aitu ande sifau ono Yesu Keriso. Sauri ba sifau ke wa matero abage hanya moni ya duhu moda dauzato. Manuno ita more babuku zinuna nomor 3 ayat 2
masu no Yehova. Iadai fumbaso taru malilo walangi ama buula lisi fefena. Tihala moroi bazura Sara Mose faza fablalima. Ngawua si telu irugi si fele imane taru malilo walangi. Ba imane Yosefo badali fusenia. Yosefo ndao haja lesi mate namada. Bati baila tema linia ira tali fusenia. Bawato bali de dora khenia. Ba imane Yosefo kera ndatali fusenia. Ba mi hate ami khegu. Ba mila hate ira ba imane. Tali fusemi Yosefo nda odo. Ni amabami badane misirai. Ba bai abu de demi badae. Ba bai mauso de demi. Me no mi amaba nda o badae. Ba ngorifisa ifo ba nda o funami lo walangi. No mendua fake sa ae. Apa makau anda badana, lofo anda, ba melima fakete na funada, sila fanana, ba sila famasi. Pano ifo ba anda o funami lo walangi, baba mai gilala, fabai ai tungau temi, ena auri esa ami, baba ngorifi sebua. Tu balitenga ya miza matenge ya odo badae, no lo walangi za matenge. No ya ia zama liu ano fula barao da odo ba mandu banomonia ma sambua ba sama teru tana misirai ma asagere. Ba mi alioga mi ai khena mada ba mi mane khenia. Da eni wa eno no Yosefo kheu no ibali sama teru tana misirai ma asagere da odo lo walangi. Ai khegu boi rade. Badane gozena na hau dania, basa hate khegunda uge. Awe no ba mau wume, ba biri-biri kheu, ba sawiu, ba hadia ia na fefu ziso kheu. Ba ya ozi onoro tede balazou badau, meli mafakete na lofo ande, ma dania menumana da uge, awe zoro yo mau fefu, ba awe ziso kheu fefu. Hore musae zangila bahure na higu Benyami zangila vaya odo zi hede khemi. Bahore mi baha khenamada wa asalawagu ande badane misirai. Abo ni lami ada fefu ba mi tai mi ohe badae namada. Baitaraguim bagi na khinia Benyami ba megege ba Benyami goi ba megege ba baginia. Bafa ago baba ia badali fusunia fefu ba megege ba na lagu ia ira bafa huo khenia dali fusunia. Ba terongo ke barao ba nomonia duria dae no so dali fuso Yosefo ba o muso de barao aba ziso khenia. Manun zato moroi ba buku zinun $2 ayat isara le fa atule ke da fefu. Oh
Yami ira talifusa natawa ele horeda batalimo ita basiduhu le badededa natombaka horeda bale fare ia ba no satu le ia fa ie fa kheda hore ande I hauga ita aba bai hita fefu zila tule ada da moita fena lo walangi si fau fangi deng de baba ngombaka hore da mozizio zato mangando ita he Yehova lo walangi ma sila amba fa bele ba fondege zatule se bua fa masi ba fa ha de e bua de khema ma e fa khema horma bernono Yesu Kristus sino te fakau babang e fa horma aba madama leni te nama tane bo ji to lama melego ya ia babang orifi ya aga baero wa masi ba fanga tulo ni falwa Yesus so aya berda be khema ba hono de ba fondara de soro inono Yesu Kristus so aya ba sangorifi ya aga mangande badede sama sana fena lo balangi ha khasi de do khama ba be ai fa khama horma ande ma fefu ya duhu manur zato moro babu kuzinu no telungo to fele de lu atisara so wa tudo Imane taro malilo walangi balo ni egu erege de deu bawa nunu kumoyo lo ni eu lumana bawa boli sama huwa khegu balo ni eu egu taba sumangi ni taba ande kheu bano erege de degu obe bahore wando no efa kaudo olalo wamu ya odo ande zamunu lalu ande berenda o balo sai ter tedegu horeu la khemi kholowalangi siawa moda dao zato yedai fumbaso taromalilo walangi amabu ula siboho tihale more bazura Roma faza filendua ngawasi siwa irugi zidoblasara imane taromalilo walangi baba ngomasi abu ande baboi faruka ba mini tede mi ogrofi zile sekhi ande mi olembai zi sekhi fangomasi talefusa ando bayang moroi badedemi fauma mihulo nabami baba musumangi ya ia baba ulo ando baboi atage ami ya atare dedemi
ya eno ni zo aya ami. Mi omusoya dedemi baba no tena ando. Mi taha dedemi naguna ami famakau. Be mi famale-male bang ando. Naso ni amoni sambo ambo hadiia ba mi tolo. Mi famaha ami baba mi gedome. Mi faubu zolohi ami. Mi faubu ia babui mi angelifi. Mi omusoi dedemi abo zomusotedo. Ba mi ege abo zege. Ya hasara dedemi kenapa mi be mi fayawa. Tomi iaga abo ide be mi wa dedemi satua ami. Be mi sulani zile sekhi abo nia zile sekhi baniha. Si sekhi mi fatoto baniha fefu. Nadali ami baya tula ami baniha fefu. Be mi laum bolemi ya ami ni masih egu. Mi fonaha ben wande nuasa sobazura khegu bolau balo ya o zanuleni iwa so aya. Bana olofo zi faudu khu babe egonia. Bana oboki de dunia ba fa baduga khonyani dana. Na elau da esa ba olo imbo galite ba egonia. Be ilawanda uga zil sekhi be efolawa zil sekhi si sekhi. Ya ho zaman rongo taro malilo bolangi basame ba dodo. Ia da tebe khada ginete babolo he fasembata kholo bolangi. Ta usamuzaiga ba me he fasembata si fefuna ba si manege si mendua ave si medelu. Bombanuanya keriso si fau ibadah mori banomo tula la faema fasembata ba scan barcode si soba monitor. Mazui la transfer ba rekening BNI fobla BNKP Jeman Jakarta ba si ofuna ua data fonodongo lilo bolangi me imane. Mio funai bangalui banua lo bolangi ande aba batula dede ande khania bate be enono danya khami da fefu. Gasa-gasa wame semange fasembata kholo bolangi manuna ita moroi mabuku zinuna dua ngauto na flarua ayati sarai rugitelu dozi ita tanah kekeriso.
da tafasau basambatada ande fena lo balangi Moses Dio zato. Manuna ita moroi bambuku zinuna dua ngautu anu flasara ayati sara dua baunu ya ezumange. Mangadro ita. Moroi bakoho mangaru fili daima Yehova ama lo balangima si soba torugo yawa. O muso si bai dedema ama ba o masih kema bai samigu fara. Pirege tola o muloi da aga banomu me bazima ke ade baba bodrongo taro malima. O muso si bai dedema ama. No fahubu da aga baramigu silalo. Bama ohe tanufona me bazima ke ade. Tema ia ama, cito bali famoso mangeu. Fefu no mame e ama, bahezi logoi mame e. Ya fahuwa ira, bahalawara, bani bayara, baba ngobanga pratera. Si mano goi so aya, so papaya gefe ade. Ya fahuwa ira, bekera ba atua-tua. Ena te oguna fase pata ade, si to bali fangu sumangemu. Si teramo robada ama, ya ebo toma abo dedema. Ma be etane fonamu, ya bali iya so aya, sumangi sauri ama. Ena ora agama suno ra ugo sagoto fara. Badi no Yesu Kristo no mangado ra aga ama, bamatou fase patama ade. Yatu. Muda dao zato. Ia dae data hono go dededa baba monondongo taroma lilo walangi. Manuno ita moron babuku zinuna numero otua fulawalu ayati sara heya ita samondongo. Sama
dededa maafefu. Ia iroroga dedemi ave gera erami faohahau dede ande kelobalangi. Sebelum meroi bagera era ni hafefu baka keriso Yesu. Sau hagelau Yehova wa omasime ba faebua dedeu silema male-male amualaga bambanuau maafefu. No otolo e bazi samigu faara. Bahe yo tarai bazangu hule bongi mege. No tola ufasau draga banomome. Bahe ira talifu semagoi. Sifau ibadah ande banomo bazama sana. Da fefu tenga berba abelema. Tenga berba atua-tuama. Ma berba no satu lenda aga fenau. Habuala fa'aha khede soaya. Zino marugi zama sana irugi iadae. O masiga baba obuloma ande ama humede nda uga khema maafefu babo amenesi ya anga irege fa aurima ande zamesana ndra anga to bali famola kheme de lobalangi bazarugo yawa fa ane zabuyuma baheba nuau ni hakeriso maafefu irege fao mamo uraha ndra aga moribada romalimande ni fazaveu bagotaluama hede khema tua Yesu o masiga ma fododongo liu yaduhu ira ama ina batalifu sefefu ni o masia bakezo ayeta Yesu keriso taro mali lobalangi sto bali berehuhu khedama ekhe ande tefaana ia meroi bazura luka fazaene ngabua si 20 afitu irugi zitelu ngafulu afitu. Imane taro mali lobalangi. Baya ami samondongo bada eligu khemi. Mi omasi ezifa udu khemi. Mi tolo zifa tiute de khemi. Mi fahobu ezangelifi ya ami. Mi anganda salahi zango sivavoi ya ami. Naso zamali sibo eme ba oro ekhenia zitambai gei. Ba naso zangai lebeu ba lulu khenia baru gei. Fefu haniha zangandre kheu ba be ekhenia. Ba naso zangai zisokheu baboi adre mangabuli. Bahadia zomasi amilalau kheminiha da milau kheragoi simanegoi. Banami omasi ezangomasi ya ami bahadia va ebuade de khemi. Heni hasil atule bala omasi egoi zangomasi ya ira. Banami tolo zanolo ya ami bahadia va ebuade de khemi simana sagoi zi sohore adre banami be eni falali bani de nami mitema mangabuli bahadia va ebuade de khemi labe egoi ni falali sile atule bazile atule ena elatema mangabuli zimana zui. Bami omasi ezifa udu khemi. Mitolo bami be eni falali bazilemi dena hada ia mangabuli. Ba ebua luomi ba ono bodrege zalawa ami. Me ebua de denia bazile manganda sau hagelegei. Ba bazile sekhi. Ya sahake tede ami. Simane faahake de nama mi anda. Babai mi huku niha, falemano te huku amigoi. Babai mi etu huku, bale manola etu hukumi. Mi efa zala, ba te efa zalami. Simane bobaso taro mali lobalangi ira ama ina ma obai itafefu hesi soba gereja ande. Basi dua mana, mendua mana, zisobanomo, Yahobu fefu. Shalom. Ira ama ina batalifu sefefu,
Ma'ehe ande tuho gamatunewada, matuho gangerenuada, ya ia dae suleni zilesehi fauma sisehi. Tema kita hari ini adalah, tema perenungan kita, membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini tatanan hidup baru yang diberitakan oleh Kristus Sang Juru Selamat kita. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Fa'afaito aba gamuata silesehi da ezo ba'aba-aga ya ita wa malua fa'omasi banavedaniha. Atau zamalua faomasi ba itaria oya zabe faudu bazomasi lobalangi baba malua faomasi ada. Medua mana ira ama ina baba malua faomasi ande asese le anau gele melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang mulia yang benar. Acap kali tidak begitu lama kita bisa melakukannya, tidak kekal. Tetapi acap kali dipengaruhi oleh berbagai variabel dan faktor kita melakukan kasih itu. Medua mana so istilah nononiha alaina hule zanebu tambu ita le mangadauli debu tebu. Alaina hule zanebu tambu ita baba malua faomasi andre le respon bazanema faomasi. Ada itaria dania zamalua faomasi ibertai ge ibo da ia na itaria le hadoi fanemae bamazui. Abe egaina okas. Ira ama ina salua da amor yawa ambe faudu bambanua lobalangi. Mengasihi dengan mengharapkan balasan kurang berkenan di hadapan Tuhan. Somasi lobalangi ya ia da faomasi sinduhu kasih agape. Itu istilah kasih agape itu adalah melebihi persahabatan. Itu kasih agape itu. Melebihi persahabatan. Kasih agape itu melebihi penderitaan. Dan kasih agape itu melebihi kebaikan. Ini rumusan dari kasih yang diajarkan Tuhan. Ini rumusan dari tatanan hidup baru yang diproklamasikan oleh Yesus Kristus. Bahwa kasih itu adalah melebihi persahabatan, melebihi penderitaan, melebihi kebaikan. Bahkan kasih agape itu adalah mengasihi mereka yang tidak patut dikasihi. Bahkan musuh sekalipun. Izin ama ina. Na itaria ubaso perehuhoda ufahasu-hasu manudau lu lebih bisa minami baso da. Ufahasu-hasu dau. Tatanan hidup baru ini berat Bapak Ibu. Tidak gampang. Tidak semudah kita mengungkapkannya dengan melakonkannya. Ada banyak orang sanggup mengungkapkannya tetapi tidak mampu melaksanakannya. Ira ama ina ba ayati 20 afitu irgi 20 walu iwa kheda bada emege. Baya amisa mondongo bada ligu khemi. Mi omasi azifa udu khemi. Mi tolo zifatiu tada khemi. Mi fahobu azangelifi ya ami. Mi angande salahi zango sibabai ya ami.
Ini hukum yang baru itu. Ini tatanan hidup baru itu. Kasihilah musuhmu. Karena yang idealnya kita baca di Matius pasal 5 ayat 38 sampai 44. Apa itu yang idealnya? Imaneba matai ofazalima ayat 38. No mirongo banomu wa'e. Here bangali here. Ife bangali nife. Yang normalnya selama ini menurut hukum di Israel dan Yahudi, bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi ketika Yesus Kristus datang, dia membawa berita baru. Di ayat 39 Matius pasal 5 mengatakan, Baya oba wa ekhemi bai milawa zile sehi ande bana soza malisi bo eme kambele ba oro ekhenya zitembai. Ayat 40. Bana soza ngaduga ya uga babangai barume balulu khenya lembe gei. Ayat 14. Bana soza merege kheu babolohe ya uga avenia balala si sazafa areu ba ae avenia duaza. Be e bazanga drkheu ba bai eroge na soza malisi zamalali kheu hadaia. Na no mirongo ayat 14. No mirongo wanomu wa o masi ezahateu baya fatiu dedeu bazifa udukheu baya o ba wa ekhemi mi o masi ezifatiu tedekhemi mi angande salahi zolohi ya ami ena etobali ami ono namami ande sisoba zorugo azabua. Ini tidak hanya sekedar teori. Kalau kita baca tadi bacaan pertama dari Kejadian, ya, dari Kejadian tadi pasal 45 ayat 3 sampai 16, peristiwa ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Ternyata Yusuf mampu melihat rencana Allah dalam tindakan penghinaan, bahkan mungkin pembantaian terhadap kehidupannya. Saudara-saudaranya menjualnya, bahkan dia dibuang di lubang, setelah itu diangkat kembali dijual lagi. Tentu hatinya sakit, tersakiti, terbuang dari komunitas, dari keluarganya. Tetapi Yusuf mampu melihat rencana Tuhan dalam tindakan saudara-saudaranya itu. Daeni wa enia ira ama ina ayatiha uga da emege imane bangu mae banosa ohite de lobalangi wa alua wi amaba draoba draba misrai. Ini rencana Tuhan. Hewa ai ira talifusenia me avena iwa ya odo Yosefo da. Maaf na soba pa amatomi. Iwa ya odo Yosefo da. Alaulawa maifu da talifusenia baru itere tedera iwa. Ota amaba ia miau gabungi. Ya. Ota ila dana fa ita aila ita mengabul. Tapi bukan di situ Yusuf berkata. Justru dia melihat rencana Allah di balik peristiwa yang menurut ukuran standar manusia itu adalah penghinaan baginya. Ternyata Tuhan, Yusuf melihat rencana Tuhan dalam peristiwa itu. Jadi pintu pengampunan itu cukup luar biasa mengubah hidupnya. Bahkan dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang, secara khusus kedatalifusenia. Kemungkinan besar balofo sifitu fahe ahori nga utudau mate baba olof. Tetapi Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa supaya keturunan pilihan ini betul-betul mampu meneruskan generasinya sampai hari ini. Ini hal yang luar biasa. Da aba mahal Yesu
hukum kerajaan sorga itu menembus batas-batas normal, berbalasan, yang merupakan aturan dasar kehidupan sosial bagi kita hari ini. Ini berlaku hukum normal ini. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Itu normal. Dan itu diakui, diterima oleh banyak pihak. Tetapi Yesus justru membawa tatanan baru. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini yang luar biasanya. Ini kelebihan, ini yang membedakan anak-anak Tuhan dengan dunia ini. Jika saya membelikan saudara secangkir kopi, maka kewajiban saudara adalah ketika kita berpisah mengungkapkan satu kata. Terima kasih ya bang. Terima kasih ya kak. Hai teman. Terima kasih ya. Itu adalah hal yang lumrah. Manakala seseorang tidak mampu mengatakan itu, orang lain berkata, harum manis saya. Ini yang normal, ini yang kita lakukan, ini yang biasa, yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Namun Yesus menawarkan lain. Nasoni beeu ni falali babai denadena zule. Berna denadena zule hadiah hudeu. Ni hasil soki pun ifa magi kena benyan ni hasil soki. Bahkan na ile denadena zule. Ini pola yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Dengan kita meminum secangkir kopi yang ditraktir oleh teman kita, maka dalam hati kita, kelak kita juga mampu mentraktirnya. Walaupun bukan hal yang serupa secangkir kopi. Tetapi sebuah permen dapat menjadi ucapan terima kasih atas secangkir kopi. Ini pola yang kita anut, Bapak Ibu. Sitolenya bagulidana ande nano tatolo nabeda sinomanolo ya ita baena aozuga makaitada si sehidae ba tatolo go iya. Apa maksudnya ini? Umumnya supaya selalu terjadi keseimbangan. Hadri kita maluada supaya selalu terjadi keseimbangan. Bahkan kadang-kadang nasoza noloya ita bana tafuli tatolo ya tola talipat gandakan dah. Tapi apakah hanya sekedar itu? Tidak. Dia berkata justru nasoni be eufanolo babai denada nasule. Nasoza ngadre paruma babai kenya lepe goi. Bana soza mali sibo eu kapele oro kenya gabera. Ini yang sulit. Sulit ini. Tidak segampang mengatakan ini. Oleh karena itu, di situ kita belajar. Yesus mengajar kita dari peristiwa itu. Moroi bazino to eleniha bagulidana andre ibe goi siboho Yesu Keriso babetaro panuania enae siduhu baba maluara faomasi andre benar-benar dalam rangkaian bahwa mereka itu adalah anak-anak Tuhan. Ito huga bayati telunga flarua baperehua ni basoda irugi ayati telunga fla efa Bapak Ibu. Banami omasi azang omasi ayami bahadia ba ebu ada de kami. Heni hasil atule bala omasi agay zang omasi ayaira. Banami tolo zanolo yami bahadia ba ebu ada de kami. Si mana gay zi sohore ada. Banami be eni falali ba mi dena mitema mangabuli bahadia ba ebu ada de kami labe ego ni falali sile atulu ada bazile atulu ena ula tema mangabuli zimana. Ini yang normal, ini yang biasa kita lakukan. Lalu yang tidak normalnya, saya katakan tidak normal negatifnya, tatanan hidup barunya yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Imale banguma bami omasi azifaudu kami bami tolo, bami be eni falali bazilemi denade na hada ia mangabuli. Ba ebua luomi, ba ono bodregeza lawa ami, me ebua dedenia bazile mangande sawagelegei baba zile sehi. Ba yahasa ketede ami, simane faaha kedede namami ande. Ba bemi hukuniha, ba lemane te huku ami gei.
Babai mi etu huku, bale mana la etu hukumi. Mi efa zala, bate efa zalami. Ini kasih agape itu. Kasih agape itu adalah kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma dan kamu berkewajiban memberikannya dengan cuma-cuma juga. Ini kasih agape itu. Ini yang mau diajarkan Tuhan itu kepada kita. Da azinoibe duma-duma kepada Yesus Kristus. Bermenoibe fa horda balai dana sulu keda. Lo ila bate baita suloni da. Tetapi apa yang menjadi kewajiban kita? Meneruskan kebaikan itu. Ta'efa zalana boda itu. Karena di sanalah terjadi penebusan itu. Dan penebusan itu yang terus menerus kita lakukan dalam lingkaran kehidupan kita. Mevitu teleme niha sitohena, ba mevitu moledo niha siboho. Ini yang menjadi kekuatan kita, Bapak Ibu. Samuzama Bapak Ibu, sozi faula omo. Ya, si faula omo. Si sama sandre haleunya mo haleu badanu. Basoma ifu kenia gurife. Si sama sagai da haleunya tukazialu, pemburu. Bano taila tukazialu, da ni faliaronia asu. Asu vealu. Basogi kenia vana bamazui toho. Ero mangabuli tukazialu adre. Pemburu ini kalau dia pulang, dia tidak langsung membawa ke kandang anjing-anjing pemburunya, dibiarkannya berlari-lari di situ. Sehingga tetangganya yang petani, dia punya banyak tanaman, rusak semua tanaman itu. Medomane ke petani dah sokenya nono nambi maifu, ba asubelu dah leke-leke kada nono nabi. Ada dengan fagohi-gohi ira, sehingga oitekiko zinan. Samu sama petani ande meia ke zifaula omokenia tukavealu ade yo ega nama ngabuli emalu mai bisa natola langsung kadra ke nasu ahori afu fuzinane ke guba ngai nomo ana tenga saalo de dunia menolawa de au fu de dunia ba ke petani da ba ibertai ge ifatar-tar no hornia basara givana badanga ya ifatar-tar no hornia a ibu ya furi petani da hula menevi so ni tegugu so parkir motornya na gerbang ba pintu gerbang ba yo ke gaseti yo ni hasino arata o bada ba yo ke na kaseti o ba justru meno arawe pa ila ba mai moto ba kadre au luzimeda au huia di fa mai hernia a ibu ya furi so halu badan mangira-ngira iya. Ayo tebai ni fazuzugo khni hada. Bermeso khni bana. Andre iwal ai. So khni no side ide. Khatu kazi aluda. Ayo te omasi no nya side ide na ube khni zara no nabi ad. Petani megeno ihala zara no nabi khnia. Mo ibe khatu kazi alu khno no da. Ana yaiva omusodo de no side de o igalo-galo ya to bani-bali igohi-gohi tagra-talagu no nampida ai ila sialudaat pemburu da ayo senang sekali ini anak saya ya dia suka sekali pemberian tetangga saya ini berme ila omususaida de nononia ai gesei obuloi khnia nasu megeno io hebakadra io madanya la ano no napida megege khegunono arara abena mo he hado de zohalo badano megeno ero mangabuli ia vealu ni hada langsung idele bakadra khnya nasu ber atau ya madana i ano no nambi sino ibe petani da khenononia yo tari da gi baga ga khmakaitara ya na faluka ira formula boho kena bera ba formula badu kopi sisa bagalasi megeno ini luar biasa ini saya belajar dari situ juga soal luar biasa ini ya. Jadilah perlu itantang ia petani da tetapi mungkin ali ke badanabe ibe ekhnya no nambi irege forma labadu kofi sae rezofaluka ira. Jadi Bapak Ibu peristiwa ini sederhana.
Tetapi mungkin dia mengajari kita lebih dalam. Bagaimana orang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tema da maakade besulani zila seki fauma si seki. Soyania ira amaina tasulani zila seki fauma sila seki. Boita tasulani tafazuzuga atu. Ini hari ini Tuhan mengajar kita. Inilah tatanan hidup baru. Dan ini tidak segampang kita mengungkapkannya. Kita terus belajar di dalam belas kasihan Tuhan yang memampukan kita untuk membaharui dari waktu ke waktu kehidupan kita. Menjadi ono nama, menjadi anak Bapa, anak yang baik. Karena Bapa, pintu maafnya selalu terbuka. Seperti anak yang hilang. Dia meninggalkan ayahnya. Dia membuat ayahnya seolah-olah sudah meninggal dunia dengan memfoya-foyakan harta milik ayahnya. Tetapi ketika dia teringat rumah ayahnya, pintu rumah ayahnya selalu terbuka baginya untuk mendapatkan pengampunan. Semoga hati kita yang adalah pintu pengampunan itu selalu tersedia bagi sesama kita, bagi siapapun dalam kehidupan ini. Ini sulit, tetapi pasti kita mampu melakukan. Le ibe eva mahauda Yesus Kristo, na le ila batola la falua niha samati kedia. Dani faluada. Ia mutolo italo balangi bada romalinia ma ande, sinane bada de kheda ma ande. Moroi bazura luka faza ene ngabua si 20 afitu B. Data edonga gelida vopaso. 1, 2, ya. Mi omasi zifa udu khemi, mi tolo zifatiu tede khemi. Manganda ita. Sohageleu daromalime Yehova. Efahal aga baba malua fa omasi sinduhu ande. He bazi fahuwu ba medo manegoi bazi tenga sifahu. Da ago roisani ohe khema. Ba tologa ehe haun di amoni ema afif. Ena bai hasamodrongo da aga soaya. Sama lua taromalime ena mo uraha da aga zamesana. Fahal da aga, fa abele dozi da aga ehe haun ni amoni ena mo ahonoa watana kheu wa urima maafif. Bada Yesus Kristo maadar ni adar mande ama. Ya doh. Mozizio itafefu, tafauga lida baba maduhu afamati ni Kristo endonga lida. Ya om amati kolbalangi ama sila amba fabelu, somboi banosiawa avadana. Ya om amati ke Yesus Kristo soaya ita. O nolwalangi sasamusa ni tema nanya Maria kegehehanya monia. O nolave ia. No managa huku ia bareng baba Felio Filato. No te forefa ia mate balakoo. No mo ia membanuanya to. No mauso ia moroi bangaji mate. Meno irugi telunga luo. No mana hai ia. Mei bazarugo. Du matau bagambelo lo balangi ama sila ambe fabelo. Yo taraida mangawuli ia dania. Babang huku nia sauri aba zinamate. Ya omamati kegehehan ya monia, ba ufatia sambobanuan ya monia, fefu ni hakeriso, fa abesa banyan monia,
bafa ngefa hore, bafe mosam boto zimate, bafa auri sila aitu, ya duhu, muda dau zato. Ya daya data fudurong kang umbakata mamanuannya keriso ni faema majelis. Ya ahobu fefu, badai majelis BNKP Jemaat Jakarta, maovai ami fefu ya ahobu, ya sowa watede ita we amui, babo sumangeta kezo aya mauhu ande, teraturan datali fusema, sawe namui bagosali ande, awen datali fusema sisoba nomo zamesana. Ni denada babangondasi bababa nuneda lowalangi bazima uku ande tobali dela hobu bafanga aroe wamatida ke zoaya. Sangai halewa migu dola fitu mbawa si 2000 dolar rua. Sangai huhuo sebuah pendeta ya amazega STH Emin basangai agende Ibu Inafuti Larosa. Lini oguna bahasa Indonesia. Inete ero-ero likunga simoi ibadah bagosali BNKP Jemaat Jakarta baluo minggu dola fitum bawasi 2000 dolar rua ya ia dae likungan 2 telu ba eva. Sanandesa ba komisi ia da komisi perempuan mu ombakae WPA Komisi Perempuan Tevalua Bangaluo hari Rabu dola telu bawasi 2000 dolar rua bezi feleziwa atau bezi fitu bongi web ofeta te asiwai secara virtual melalui link Zoom meeting tolata pagi ba warta Jemaat Adre. Sangai huhuo, pendeta ya amanzega STH Emin, mutatena fefu ndoto komisi perempuan, fau BPA ande, angombakata ande, no salahi zura wogauni. Pemberkatan pernikahan, angombakata sifofona. Manganda ita salahin datali fuseda sedena mamosindo fangambate siboho. Ira matua, Roy Neldis Sarumaha, anggota jemaat BKPN Siwalawa Resort Baba Mataluo. Ira Alawe, Citra Amelia Lase, anggota jemaat lingkungan telu BNKP Jakarta Resort 45. Nifalua Bangaluo Selasa, saram bawasi telu 2000 dolar rua bezi fulu wib. Bagereja BNKP Jemaat Irauno Lase Resort 35. Persembahan tabung gas. Te ombakae bambanuan hakiriso wanota tema buala sandandesa bagereja BNKP Jemaat Jakarta moroi bang wongambate ama ina Kristiano Maruhawa ya ia dae tabung oksigen merek Anzon ukuran 2 meter kubik. Badai majelis bafefum banuania keriso ma ande sawagele khera ama ina ia site doa oma silowalangi bahalewe baba wonga bate. Sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta.
mufuli muombakae, wa mufalua walukhatan doton-doton Majelis Jemaat BNKP Jakarta, nifalua bangalua minggu, dola fitu bawasi 2000 dolar rua, bezi feledrua telungafulu. WIP secara tatap muka baruang ibadah gereja BNKP Jemaat Jakarta. Fefu doton-doton Majelis Jemaat FAU BPPJ BNKP Jakarta te kauni wefau ba persidangan ande. Angom bakata ande no salahi zura wogauni. Fasembata ni tema baremigu ade fa ebua dola 5 juta asiwangotu aenengafulu aeneribu Rp15.000. Bani oguna egei baremigu ade fa ebua fitungafulu aenejuta atelungafulu asararibu awalungautu rupiah. Basaldo 2 adola 8 juta asiwangautu aenengafulu afitungautu aenengafulu asiwa rupiah. Badai Majelis Jemaat BNKP Jakarta maande sawhagele herda talifusa sinoma maema sumange fasembata ya site dowa oma silowalangi herda talifusa maafefu bahalewe baba wonga batu. Fanera tede luwa atumbu i oroi mefele eva irugi 20 bawasi 2000 dolar rua fa atau fele delu niha. Ya ahobu banera tede luwa atumbu ya ifahobu ami lowalangi. Ni baso seroma soge ba gangom bakata ba ena ya ita fefu banuanya keriso data baso ia banomo zambesana. Si mana gangom bakata keda ma ande ufuli owa ita ya aho. Data asivai wa obuloda tasunolobalangi marai bambuku sinuna numero efangautu ngafulu atelu ngabua sisara irugi zidua hare fondege zisahi. Masih lobalangi no fondege sebabali ifatenge sangahali babangoni bisa mati are fondege si segi revo
manganda ita tahun. Sawagelau Yehova loba langima amazo ayaya aga Yesus Keriso. No tega kemagina tu ande supaya pondasi ya uga. Ia aga si soba gedung gereja ande. Bahira talifu masih soba nomo. Ida nada dema ba fefu zinu nama fangandema fasembatama fa aurima zama sananda aga. Tobali sumange si faudu bada de lobalangi. Tobali famola kheme de me Yehova. Anda hada azi tolama falua. Bangabala zi sehi seno amolaga khema. Meno obelege da uga babanga heli aga bahuku bahorema. Irge faluha da aga bango refi anda soaya. Sawagelau ama bazo. Ya dama fulimato anda anga badangau fefu. Babano huga fa aurima ba migu si somi fenama ande. Dauto badangau banuau ni hakeriso. Esi sotana fenau banahia ande. Ba si manega si sobanomo. Eso aya efofa abelo ira ba efofa atua-tua ira ba baner lalara bangaluo si somi fenama fahobu bagi pelekara babo papaya halewera he halewera banomo halewera banahia usahara bazino ekau ni efaduhu si tedekera enenene hobu-hobu me bada atua-tua ededera ena bahalewe ragi anda tesuno bate fola khemi nda uga soaya. Timba zitobali sama kiko basamai lungu tedera. Aro ededera bakheu soaya. Ena lasia aiga bangata ufia uga. Irege moribada tobali irasura keriso ni baso niha. Mangada aga salahim banuau si soba nahia bangaru-ngaru. Berba abu heba bongambata heba lalahalewe heba ndrauno bama hadia gama khaita tanebe baba auri ande eso ayama ande khau betehe abu dedera ba ogemi-gemi dedera balela ila hadia ni faluar amalaga geheha sohaga ini tedera sangatungatua ya ira ba ebokai lala bangawale norode de si falukai. Mangadega kheu lobalangi salahi da talifu sema si soba nahia ba abu dedo ya dai berngabale ke sino faluka ya ira he feke si tohare ba dotora berpandemi COVID-19 ande sozi isolasi banomo isolasi banahia bo halewe soge zitorei ba rumah sakit. Soge da talifu sema si sedang mengalami pemulihan berbehe famakau sino faluka ira sozi torei banomo sozi torei ba rumah sakit so da talifu sema sofe ke satua soge idau noma eso aya dama to ira badangau ya de beitehe mangiva dedera aaro dedera babangole baya uge baya labali lepa-lepa saroda u tetenafe baluse babe ebe edede bangabale beke anda sino tohari bado todotora fazawa dangau sabelo yawara o kafui da ono bana gafeha ono bana ba abele zileseki o kafui da duduga ba tayai ge bado todotora fo fa abele ira fa abele siboho soaya fa hobu dalu-dalu ni oguna era ina moi fa madehera. Aba toda talifu sema gai saner tede luo ba atumbu basi samigu fa arasi no matalu irugi ma dama to ira badangau faduh de ma lo balangi ba ebe khera gai ba anau gele ba fa anau drefi ba be koli ade bagulidan yala oguna egina te ande si faudu bazomasi lo balangi bazi sandohu fa aurira fa be to bali zaya gelera ba bolo ya uge ba baba atobali banuama. Matau badangau lala halewema ba jemaat ande soaya he baba malua periodisasi bifena ande he lala halewema ba pembangunan fisik he ba pelayanan bareng minggu
dama to mana badangau ufufa abele fe fudra enonime lo balangi ba beba atua bazio tarenda uk ya uga zokhe halu ande ya uga zokhe bolo nobi ande soaya ba fadu de ma fe fudra aga malulu ba aurima babangai halu me mato badangau soaya zodrnya ya aga ba BNKP ande khema yo tarai sinode resor ba jemaat persiapan ba pos pelayanan fahobu edonino sima akau ni ba fataro bago taluam nasto norode de akaula ba abula de soaya madena ba ya uga sondara tedera irgi abele ira babangai hadeu bago taluam banuau bate fahobu agaim banuau sato simana da mato badangau zodrnya ya basoima ande obwa na amwa laga khera bele aba ba atua babangai anget sehi ena tohare bate asoga ba oha haude basoima ande fahobu presiden ma wakil presiden fahobu zodrnya ya aga ba tingkat provinsi kabupaten kota ofeta ba kecamatan ba desa bambanua misa heso aya fadu de dema waya uga gai zamangilangi lama tedera babangai halawera ena lau sisi agai si faudu bazomas sinda ok fahobu iragai soaya ba be khera ba obwa dede tra ba soima Indonesia osara soaya osabua ezedra ananda fauha haude ande khamete bangira ba soi ande Indonesia na soza noroge tede so era sila atula sila seki ba soi ande sedena mamabu kaisi sedena mambusi tede bama ande ke fahono da soai boite hega to bali ira ono banaga fuka sama bali fangirangera ba sama bali pasara dede basoima ande Indonesia helo balangi ba ya enda agama afif dama to oga badangau ya gai soba no momande abo panuau si soba no momisa boy bule dangau baba mahau ya aga baluse babe ebe de khema da uga babe koli ade bagulidan ande hena mang ya banomo zama sana ba fadu de ma ya uga fasauga marugi na hiam sana si pofa abwa dede basi madana hia bangandre badai megi ande damato badangau ya uga manda zolume banga bala zila seki abanga bala zila atul irege mori saya so bua tede nda agama afefu ya bangandre ma derma badai so aya Yesu Kristo sino mamahau ya aga baba amasa endonga lida he ama khema si so bazoru ya te amoni ede ya to bali banuau niafi ya ite rezomas inda uku hula bazoruko ya sima negai bagulida masirugi ma uku khema ma ukande ba ifa uku ma horema simane fangifa sala bazi fasala khema babai ohenda aga baba nandaigo efa uga bazila sehi meya uga zamater banuau baso khefa abele abela khemi irugi zila aitu ya duhu mi angabuli si fau hau dede ya tobali ami samaduhu keriso basana ele baba sendata bahor basarote de baba de tena fa aurisel aitu ba mi tema hobu lobalangi yamu fahobu ami lobalangi yamu roga ami yamu fohaga rena kami ba yamu be eba hau dede kami yamu fale pahernya kami bayamu be eba hau de kami io tarai dae irugi zila aitu yaduhu yeso ayah berja
Hongoga dededa. Yahobu fefu. Silakan.